tariko au kia te koe. Alamanga ono he koawe, kosi e te hau hau noa me. O tariko au kia te koe, o tariko au kia te koe. O Yahweh, tau noa e fumasa ione. Ai tamata na e ngari moko e, i he hoi kere kere. O Yahweh, tau noa e fumasa ione. Ai tamata na e ngari moko e, i he hoi kere kere. Alamanga ono he koawe, kosi e te hau hau noa pe. O tariko au kia te koe, o tariko au kia te koe. O Yahweh, tau noa e fumasa ione. Ai tamata na e ngari moko e, i he hoi kere kere. Goodbye, my dear Alosehina, alua koe ho whaiteria, kai tuku e fua ho ohia, ke mahino koe ho whahuruia. Goodbye, my dear Alosehina, alua koe ho whaiteria, kai tuku e fua ho ohia, ke mahino koe ho whahuruia. Malo mai tau mau e whiwhini ko kore ke u whanga mo he ngahi tau whatapu ko tau pe wha o atu pe mei heni. Tangata i te au o whai ki tua mama o atu ka ata mo e whainga maari e koe ni. Ke o atu ai ho mo POLOKALAMA hono ua. Tākanga e tau FOHE pe mo e whakafonga ka koe Kanititeiti whalearea. Wawau tahaono ko toke tā VILIAMI UASIKE LATU. I he howani whako loto ke utaitari rei ki mo tolu ko tau pe mo mea mai ke tau POLOKALAMA i he howani. Whataonga pia kua rea te POLOKALAMA ni ki apina. Ke tiki mou tolu, pia mou kataki o sea te tau POLOKALAMA. Lava ke tau inasi kotoa pia ai, pia moha taha pe, e lava aunga atu kia i e POLOKALAMA koe ni, koe talanoa koe ni whai pia moe toke tā, i he houai whiawhi koe ni ahoni. Ahoni whako loto ke taitari rei, toke tā VILIAMI UASIKE LATU ke tau POLOKALAMA. Taitari rei koe VILIAMI ke he POLOKALAMA he ahoni. Whataonga pia ku le rei e tuunga kuia i e campaigni pa me pawau lahina. Pe toka maari e ngahi mea kotoa pe, whewheha ke ki he howani pa whewheha ke lolo halai walu. Malo o pil solo pa kore pe ke whatapu pe mo awhia atua. Malo. Whatapu ki he hawe whunua ka pe ke hoe ke whunua. Whatapu ki kau take e pure anga ka pe ki e ksia whearea. Kau taki lotu ka pe ki kakai kotoa pe whunua mo hoe ki. Unau mo e hamta pure, mo kainga unau whanau me ke POLOKALAMA koe ni. E solo koe tunga we ahoni. Oku whaafofa pe e lolo halai walu. Pe koe POLOKALAMA koe ni, ma whakahau koe pe me rei mātua. Pe koe tunga kui ai hange solo ko whehui ki he tunga kui ai campaigni e au ni, ma tunga kui ai whonua whaafofa o pito. Koe ngahi ahoni i wawauni, oku ke hea mo na tula o ngahi campaigni e ngahi tau ki mua atu. Pe koe tu e pehe katoa pe a tongani e solo hono ngā wanga o ki holo pe ku lau e tunga ko ku ai e campaigni ko ke hange ko ngai tau mo ki mua ka ko tu apa we au ni ku la le re e funga funua pe ai kai ngatai pe ku fa me ko to pe mi wa uni e ahoni e solo Kui. Ma lo pito e VILIAMI ko tu ko me fa ma fa na ia ko nga ku ko ilo pe to pe mahalo ki wike u pe tol pe fai re wa fa hoko e fili fale area. Pe aku ko to pe mo kakai ku na tu te ringa pe mo na fa amu ki fai mo u ke aho ko ia ka e fa hoko e he kakai e na fili pe lava ki tau wakai kai ko hai o ku
o kuna falala ke ave ki falearea I he to falearea ko ni pe ko uhinga eta polokalama ke tala no ke ngai kavenga ko ia o ku fai ke ai mateu teu pe mo pore ke ai pidun ka ke foku ta hoko tu peni Viliami me ta polokalama ko ia I he wiki ko osi ia benga kavenga ai mahalo te lave ipe ka fai pe no ki faloloto ko nga ke lava ke te mahino angi ki ho tau kainga ko wiko osina te tala noa me kamata mai I he ako mahu inga ko e ako ko ngahi me ia ngahi me ia mahu inga ia ne afio ne o ne hanga ma peo o tofolfola ki ai I time ko to pe ne hufe fale le me tau te fitu pe ke ako ko mo ilelei ko ngahi isiu lala he pehe ka go loto he ahoni ke taki un mai mo me he ako ke taki wakai mo ke tuunga ko ia o ku iai ko ai mo ilelei ko ilope ko fu ko COVID-19 I mamani Viliami o ku ngai fonua lahi o ku to ai hango mau tolu New Zealand mau ke loka pe hele bolo tolu mono ngai whakataputapui pe ko si o wakai atu ki tonga o ku loka e kau a fonua ko hinga pe ko e feinga ke o na lava hu atu ai COVID-19 ki tongana ka ku ai foko no wesia pe ko tu ko tongana pe ku wesia mo murini inga me ala tato fito ngai business me ngai me ko falere maonga mo uye kakai ko fe ho wakai ki ta fa aki ko ia wesia fai COVID-19 ki tongana kono mo ni solo neo mo fia pe tongani he time tatau ko pe he u kai ki a uma e COVID ki tongani ki time tatau pe ke fai pe hono famalo hi he potunga mo ui ai faka e kakai pe mo mateu teu ke tari te ke e COVID he ane uma ki tongani ko tu nga e hu mo ile rei go va uni ai hu ko ke malu I pia me he COVID tai wa ka hoko mai ko va uni na pe se ti la ta o ki na do una talango fua ki he hu ai mahino mai e tu nga va uni ko e fonua una ki fka ngongo e kai nga tai o ke si e politikia I va uni mo na fka uhinga ke o fka ho nga I va fonua ko I tonga tabuni ka ko me ko ke la me ke solo mo oni au pito ai uesi Allah e fonua e he COVID tai va pe ne nga I plani e putunga mo ui o fka hoko o mahino o pito tu ma ke e fonua ki ai ka u te ki ai fo ke to tu o taha mai a solo ke hoko hake isi taha pe ua ka malama ke tau toki sio ai ke me afua to tonu ke te wa mateu te ua e fonua ka koe I ngai statistika me ngai malanga ai ho administra ka pe administra mo ui o kune whamama whai e mateu te mooni au pito malo ia lahi ke ngau e administra mo ui ki ngau e koni koe ke teu ki ko tahiwa pea ikai ngatai ko fa tala no solo na ko tala no mo ko to ta ko ni ai minister mo mo ko to ta me ho ta koloni pea na fai e tala no ba ofia mo ia ngai timeline e klang pe fa wan ke te ai ku lau ka mo fia e nga fa ko mo tu ma te ko fa kai ko ata fa la hi solo o ku si la hi e ku tu wan fa foi tu mana to ya ma po ta ia ki laini wafe wanima pe ko wa no nai ka ko wesia ko ki nga ki fonwa a honi ko wesia life pa mana wa he tia e tu nga fa economica ko fonwa wesia e tu nga o fingawe pe mo ngahi mo fa social e fi alu ai ka kai mo na o feo pe mo na nga maheni ki o ka we pe si mo ile reina na nga maheni ki na o flau ko flau holiday mo hafu o wesia lahi moia pe kai ngatai e solo ko vava uni o fu ilonga ai ko malu ina fu vava uni i fa economica ko taki mamata ka fu taki mamata he pe se ti lahi o paanga o ko hu mai ki fonwani ko fo mai taki mamata pe ko taulanga fu taki mamata o fonwani ko vava uni ilonga au pito e solo ia ai mate ngai hotere e fangi hotere ko fare accommodation o si ke to fa ha no foi aqui ai ko ngai fare kai na lahi tapu ngai fare kai rei ke fare kai rei ta e fonwani na tu I va uni ko no nga ko ke ta ki ka palangi me ka flawe veva o kai ko ta ha fare kai e to e ava solo pe kai nga tai ko ke te fatawa te nga o famia e kai o kai ke te ma nga au e to ko lahi na nga au ke sikto ata mamata ta te fito ke nga ngai hotere pe kai nga tai wa ke market whakaluto fonua
to si anga whakatau hange ko ka ngou ko na whai ngou ve stapolo ko ngou te fo I akau mo hafo o ka ke to la mai ke to ma hana market lele o ka wa fu mai ngai I o te lahi na tau I fonuani ko na to na whai whakatau ko ia me market ai va ne whekau kau aki o ku ue sia lahi a mauni ai ko taulanga whakataki mamata to ngani pa ko ngalahi ka flau e va na flau ko ta ke ti mai bigi wa tu mai mamata to fua ulang miliona pa anga ku mai me fonua pa ko ne tu ka wa uni ko ue sia o fu lahi au pitoia tu ke ngai ue sia fa social ke ngai family so ai ka kai na usi folau mai ki hen I winga fa family pe na lockdown I wa uni pe motongani kai ria ki na ngai family I muri ko ue sia ko ya to ki viviri ngai e ta fa social I tau ki ngai family ko na uni I ku tongani pe mavai ua pe mo to ngai family ai mata so ke malama ke ne to fa tu pu ha to ko palo pare ma fa social ya ka ko tu ha ku ya mo ni ho lau mo feu ke fa ue sia lahi fonuani Koia. Le moni abito e whamatala ko ke whai pe aku o tonu nge fo ke whakafofua ku mo hena mo lava o no tonu pe mo mamata tonu ke mea hoko I hanga wakai ato ki matolu ko pe me to apureanga. A manaki fo ki na tuku mai fo ki he weekend po he wiki ko mari atu po weekend pe ai mape ko ia mo whaha ko he pureanga tari ke whakalahi ko koe ko tau malai wakapuna. Pea koe mala puna foke ni o papalahi tu uia he tofi a fotu. Pea I hene pehe ku o mai koe whakamatala koe e ocean ka pae lava fo I ngā ue koe ni. E hoko ia koe mala puna lahi taha ia whakapaha pure anga I tonga. E lahi ai fu a motu. Wakahi whako ki ai au tā keti lewa ngahi ka venga ngā ue koe ni ke hoko a wawau koe wheituu senta ia takimamata I hawhainga mea pe. Ko inga ia kulanga e fumala puna ko ni pe ka ule ia ngai me ke ka ko ha ho wakai ki ai I henga palani ko ni usai pe ke ta hoko at honolanga teu o tari pe ka tok taimi e toki to ai ta lockdown ko ni me COVID-19 solo ko ka vinga mahu inga ia pe talanga I fonuani ka ko fe fa mala ala pe au ia ta fa aki o mahu inga I he fai fu no fe ia ki he pure anga pe mo oni na e ngongo ko ni e amanaki ke fa ko langa mala o ka puna ko ni pe ko tari ko me pure anga ko ke na wa kan to fa papau ai ko ha ko ya ha fe tu kwaki pe ko asi ai ngongo ko ni me fe pe na wa fa fe I solo ke ngai ka ta to ko ni o na pe na to le o tike ke na wa na fu I lo fa papau na to ke ki langa kon ko mala ka puna pa na usio he mape pa ko so mai pe fu he ngongo I tongani o ko na ke fa ho ko langa mala ka puna ko ni I wawa uni I le matu pe ai kai ngatai o ko te fa I kai pe mi pure anga he tai ni mai ko ke fu lo ko mai o usio ke ata ko langa mala ka puna hange pe solo mau tau tu ita tau pe ai e fu tai mi ko ni ko covid taiwa pe mala ke langa na he tai ni mi ko no wa I siu ko fika aki mo kere ka pa elanga hamala mo ka puna pe to fala ko me fika uru aki ke se kiwa ai kere he ilo ke tofi ai tu I ki holonga and pe ko sfaha tala no ai ke mo fe mai no aki ki ai pe ka pa ko palandi ke fala hi mai gere matu o ku ko mo tu an fu o ku to fa fonga tofi a mari matu ani o ku ke fa ha tala no ai ki ai e solo fa mo mala mo ka puna ai ko tu ya ke o mahu inga pe langa e malai wa puna ka kue no ngahi pore ona ki mua ai ko pau ke ulaki langa ki mua infrastructure ai hange ko e hala ko ngahi hotel ke accommodate ka kai e hau ki ai he ka pai alu ko malai wa puna lai taia o I he Pasifiki pe lahi ke I Fuamotu I tongani o mahi no mai ko folawe e lahi ne hau ka ko lahi ko ne hau pau ke fitu ke tari ki na to ki ai o pau ke ulaki mateu teu e fonuai na ku minista taki mamata solo I ETAU e tolu nai e fu mahino apito ai palani ko ke langa ko ta mala wa puna na foto me pe ki mu ai ke fala pe na I lo le pe ke ta ko fa fon fa ya ta to ki mu a tu peria I mama uni wa mai ke to 5 fa wa henga ka ko me ma winga na fu fi ma o ke ulaki langa infrastructure langa hotel ngai hotel
Mateu ngai whare kai, mateu kakai ke ngou, ke keita ki he utokolahi o kakai e hau. Aia koe o tau fie, ko tau tau rei rei mātu ani, e kai ngari mātu, na fie na toke hoko whakalape. Ka o siwa ke tawha ake tae pure anga, o tonu ke ulaki teu watu ai ngai tawha ake ke he, patau toki ake whakalakalaka koe. Ka koe hangai ko whehui, o kukei au fia ke whakamahino mahe pure anga ai, pe koe mo oni ai o ngongo koe ni, pe kai. Koe. Ofa be, Viliami, o kai ko ha ngongo whaka campaign ni whare area en, ka kuhange ko lau ka pau ka whainga uhinga pe, o kukei whai pe hanga au e kia ka e lawa pe e hoko he ka hauna. Ka neo ngoia ko ngahi o ngongo ko tu whaki holoi ngahi o ngongo kautaha ngongo murini, i mainstream ko a murini, pa kutau tui pe, e la babe pe hatau mao hono mo oni ai hongong ko ni ka koe mo oni e naia ko ke whaha mai ko ke whakafofonga kere i rei mātua tuu ai malawa apuna o te eki ke whai ha tala noa mo koe ai pure anga whika o aki pia mo e konga ko ia he koe whakalahi ko pau ke whakalahi i he kere o kai ko ha malawa apuna ko whakalahi he ea ka neo ngoia e Viliami ka pau ku kai ki te ahame te ke tāna ki ai kau ki iafe mua ki he whai to kona tapu mo to utupu. O a upe ki he tai mau ngā ue. Ka pare malahi fo ke unemployment e tai mau ngā ue. Pero tui ka pau o ku tāpuni angahi matapā koe e kau a whanua. Ka ku kei whakaawa pe fo ki e ngai whanua muri hango Australia, New Zealand, ai tori. Hu mai koe ka kai o tori. Ka whewhe ho wakai ki ai i he taimi o ku sia ai ka kai ai whai toko na tapu i he wahenga wa wau taha no pe o ku kai ki ahane fu sia anaia mo ua ka kai ia i he ngā ue ma mo ngowe. Koe e solo koe mea pango fo koe hoko e tawhia mai kona e kokeini na e mau i wa wau taha no. Koe. Ke hanga hake toko lahi o tuku aki o pehe o ku koe ko wau taha no o nau tofu hia i he palokarema koe ni. Ka kia te au koe ko ha mea fua e ke ne hanga tala he ku si mahino pe ia i he whakamatala ko mai me kau polisi. Koe kokeini a koe ni na kai ke whakatupu e wau taha no. Ko ne toki tawhia mai ka koe mea pango si whihia e tunga mātua koe ni. Tunga whine mātua e wahenga whiri wau taha no. Ka kua hono mo onia ina kono ngau e ke whaito o toko na tapu e he wau taha no ku hoko pe ia. O ku hoko ka oku i kai ke fu i longa i he whakahoa ki nuku alofa. Pea mo mea ko hoko i tonga tapu. Pea mo e ku ilo ke aku e ngau e whakalao solo i ngai whakaloia. A se kistika ko e ngai hopo. Pika aku me whaito o kona tapu. O ku mei senta pea i he area nuku alofa. Aia koe lahi taha pea. O ku kau pe mo uta mo e ngai kolo ki utai. Ka koe lahi taha pea ku hoko i vahenga nuku alofa. Ko wawa udi. I he tūnga ko e hopo whaito o kona tapu i wawa uni. Lo tonga ko e kui heni. O whahau whethu e ngai whakalao ki heni. O ku ikai ki whakatoka ngā ea ku iaha hopo i wawa uni. Kono mau mo e whaito o kona tapu. Aia o ilo fuke here ko tihe ko whaka ilo ko tau pe whaka whaito o kona tapu. Ko pau ki ulaki hau e whakamao ngā polisi. Aia o ku iai whakamao ngā polisi fuke i wawa uni. Pea ko ilo pe o koe ki iaha hopo whaito o kona tapu ai he taini. Ko mea ua pe. Koe fu poto pe e kai nga wa uni wa utaha no ia yo no whakapuri ke whaito ko na tapu pe ko i kai ke nau ngau e na to tapu ka ko tui pe ko me pe tau si o ki ai mo se tistika o ko tui pe ko ke fu lahi ka ko mahu inga ko solo ke ako i kakai pe mo teu ke nau mateu ke tari ha whainga tau e whaito ko na tapu mahu inga apito ke whai taini ke tā pe lango ke mama Pelere be ngai POLOKALAMA o kuloto ngai wawa uni ai tangata ik whaifikau kun ko se misikawa ai uni hanga tataki POLOKALAMA kun ki ono tau i whaito kon tapu ke tau tupu pe moe hako tupu fonua ka ko ilo i he POLOKALAMA pehepe o unau wawa uni ai ka ko tunga ko ia whaito kon tapu te kai ke usio au ia e solo i wawa uni mahina ko ni wike mahina taha pe mo wike taha mo pe ua nai o ko heni ai ko fo ilonga mai hafka ilonga ka ko i e fonua whakalofua e so o ku kei mahu inga pe ki hono tau e whaito kon tapu. Koia. Ko tika ko ka veinga mahu inga whakeani
Pe ko ilo pe ko ai mo ngai fa a ko pe pe ke foto pe mo fonua ke whakahoko ai a hono tau I a ngai polokalama ke tau tupu pe ko tu e malava pe ke hoko atu ngai polokalama ta tau pe mo fa ki ai I he ngai toenga ko ia o wa ta hono ki nga whakaivia ki na tolu ki hono tau I ko ia o fai to kona tapu. Ka ku nga ki mo ke hoke unu atu me ai e VILIAMI ko loto pe ki foksi ke huhu ko COVID-19 he pa manatu mai he ka fononga mo tau he polokalama ai tu unga ko ki ai he na pe he fok he pure anga ka pau e au e huhu COVID-19 ki he peseti ma ko pesete valu no pe valu nima e malava reva ke vave hono whakaava e tau kau ka ku ai fok e ihia kuna malanga I kina toluia o te ke huhu ko e ka pa ko huhu e tatangi ki me ai ho ni ma pe ko foi makinito pe te ke ono me ha fu ko fe anga ho bakai ki ai he ko nga he ko ai foi kai nga tonga ai muri na fe fokia tu ku vaka na toli muri hanga ko fisi ko nusila ni ko asteria mate na to fe fokia tu ka na fra ngo ni ke lau ka pure anga ka tokia o pesete huhu ki olunga ki he whainga tuunga koe walu noa walu nima e toki lawa rea whakaata ke whokia tō tau kāinga. E solo koe mea pango pe whoki he kai pe ke tau lawa tato o tui tatau I ha taim. Koe. Ka koe na tūla whoki he tau pehe koe temo kalati koe mea koe tui kai toko lahi pe tau malere ki ai. Koe. Ange koe anga koe tau nofo I society pe mo siasi. Koe mea koe malere ki ai siasi anga I tūtūni pe mo whai anga lotu. Te tau alu ki ai. Koe mea pete ne hanga whakama o pōpo ai toko taha ko tua. Ta tau ai pe hanga koe lau koe kau whai ko osu mo tai osu pau ke kau ki ai. Koe lao. Ai koe lao koe ni whakalao I peha mea. Pako pau ke tau tūri mui ki ai pa tau tūri fua ki ai. Koe osi ngā unu whai pūre anga tai nimi ke whakalao. Pea ko pau ke hu koe toko taha ko toa pe ka ikai e tau tea. O koe ai ngahi tui whakakaristia, ai ngahi tui whakalotu o tui ake ai ka kai ni I. Ka whakapapalahi pe ka tiki nao tō. Ka koe ikai wake nau mui ki he lao, e kei mau lao pea e soro. Pea neongo o si malanga I whakamamani lahi mai I kata mui a mamani e WHO. Ko pau ko koe pete ke huhu ko whakamanga I ha passporti. Ke la vai ai whealu aki. Koe kutui aku e soro, ka pau ko e tau fua tau ki he mea e malere kia e toko lahi. Tau sio pe tato ilo I he sio ai maulunga mo e maulalo ai masiva mo tu mari e lerei ke fonua ko tui ko me ai ton ke tau ale ko tui whapapawa mo popo o firmau ke huko toko taha ko toa ai. O whakamawhana solo ko taimi a campaign I foki en. Te au takatakai olo ko ngai siasi ya wati ke siasi tonga tau ataina e ui ke kuosi ko lawa e tohi. Pea mihi Palestine siasi tonga tau ataina ai firmau ke huhu ai toko taha ko toa pe I siasi e nau whakama opo ngai whamiri ke one ai report ki tonga. Pea ko pau ke whai ngau e siasi ka tingi nau tōku talangata. Ko lau pe ngai mitia wai e ngā unuma e ngai siasi ni ke nau whakama lohi. Koe anga whuke e tau tui mo tau whakaamu kono uinga he kai ko pau ke tau malawa ke tari teke pa kai ngā tai o ke I he hanka ngai whamatala e pure anga ko ki nau tolu ko he kai te nau huhu te nau tokoni ki ono whakamafola koe ai mahaki ko whakapapalahi pau ke tui koe ai ngahi whai anga lotu me ngahi tui koe ai ngahi whioi anga whakalote ni ka koe motuani ko tui toko taha pene a aku o ko kau ngā kau pe mo e potungai mo ui a whanua tongani kau ngā kau mo kau taha mo ui a mamani kai toko lahi taha e whanua I he tui o ku whie mau ke tau huhu kai malawa ke mata ke tari teke ke malawa ke tau tari teke I ha uma e COVID ke tongani kai ngatai kai tokoni ke whakawawei a hono whakaawa ai pōta ke whai e whi aluaki ai ngai whamiri pe kai ngatai pe toi hiki hake ai tunga whakaekonomo ke whakaekonomika e whanua ke whakaake ake mihi tō lalo ko e hiri hono whakataputapui ko ngau e COVID tahi waka ko tui ko tui pe mo pou ke kakai ke nau malu I so. Koia. Mo one pito, VILIAMI,
na ke tala no pe foki ane na yangi na ke pehe mahalo pe ko wafe wataha fuki eni ki he wafe wanima e pe ofia tu ki ai a taimi ko ia e malawa ke whakaataka kato ai kau a whanua ka lava ke whai whefolau aki. Mo ngahi business yang maheni ko ia o kumalawa na tauanga ke ia i mua. Ko whatonga i hifo na ia i tau wholofola ni a Fiona ne pehe ue sia lahi e koloa hu atu ki tonga na ko inga e he COVID-19. Pene pehe rewa mahu inga ke whakaivia ai ngahi businessi mo ngahi sektoa whakaloto tau taha whakaloto whonua. Ko inga ke malawa o tau malawa o atu ke taimi e toki lava i o fu ata ngahi hu koloa ko me muri ke lava o latu taimi totonu mo ngahi mea pehe. Ko whehu ia akuia ke tuunga koni kuia wa taha o no. Ko ilo ipe o kuia ipe ho ngahi palani ki ai te ke lava o te ki whakai ki ange. Ai tuunga koe ke hono whakaivia whakaloto whonua ngahi ngā aue i wawa o taha o no hange ko tō wholofola koe ni. Io solo koe moni apito ai tō wholofola koe e tui. Te kono whakaivia koe o whonua, te me ngahi wahenga whiri, e makatuunga pēia i he ngahi palani. Ko osi whotu e pureanga, i kai ngatai, te tokoni e kia e whakafofonga, e whakafonga wharearea. E solo ko te tūko a tongani whakakatoa ia, koe pureanga whaku ne whakahoko ai ngā aue, ki ano toka ngai kina e tapa ko toa pe i he moui, i he whonuani. Ta koe waa whakahoko ngā aue e whonua koe pureanga. O koe ke pehea uno whanua e pureanga ke tae whai ha palani mo ngā aue ki ngai wahenga whiri. O kulotonga o si whai pe palani e pureanga o si lere e statistika mai mo savea ke tunga nofu e kakai ke tunga moui e kakai ke ngai tunga o ngoue tunga ngau e whamea aku o si whakahoko pe e pureanga. Ta koe hua tu kone e whakafunga wharearea kone ngā aue e pe a information pe koe statistika pe koe ngai whakamatala mo e teita ko o stana ke pureanga ke whai a koe ai. Ke whai a ki hono tāketi i hono tokonia, hono whakaivia, ai ngahi mea ko whange koe whinangalo koe tui, e siktoa ngoue, e siktoa ngai whamea, e tau tai, a hono tanu e hala, e toka ngai kina e mo ui, ai langa e whareako pea mo e hāfua. Koe whatongia rewa o whakafonga wharearea ke ne hu atu, o ne hanga o whakapapau, o ne hanga o teke ke whakahoko. O wewe ngai plania e solo ki wahinga whiri wau tahano e pureangana e o stu peia. Plani ki ono tanu e hala. Ai ia koe na e kamata whakahoko mai koe e ngā aue ki ai e tanu hala koe e pureanga. Plani ki he mo ui. Ai ia koe ni e lotonga whai e whenga. Ke whakalirei e ngai senta mo ui o kawe senta mo ui koe i tānea. Ahi olo e ngai e potu ngai mo ui ke toka ngai kina e kau vai. Ai toka ngai kina e hu malu e kiriniki ki kau suka. He kono mo ni foko tongani e whonua u kau he tuukimu e mamani e lahi taha e toto maolunga mo suka. Te wewe ma ngai polokalama e pureanga ke. Koe polokalama koe ke ako o whai peia ka kono mo ni solo. O kai ke malawa hei whakapaanga e pureanga ke ne hanga mui e ne ngai plani ngāu. O ko whakamalo i lahi e ngai PTA. E koe kakai e whonua, koe kakai e community, koe kakai e ngai kolo. E whakatatahe lahi ngā whiriwau taha no, e nau tuu mai, ke nau kau whakataha pia mono tokonia e pureanga, ke nau kau mai ono whakalerei e ngai whareako, i hono whakamatapa e ngai whareako, ui kai ke iaha no matapa. Pia kuke ilo pe solo i polokalama whakatataha ke, polokalama langa whonua kona arei mātua i muri pia motongani, o tau wala tu mo ki tau tolu ke ngai tawhaaki pe, kono ina koe kai ke malawa e pureanga no whatongia totonu. Ai koe waa whakahoko ngā ue e whonua. Pehei kai ke tau tuku aki e pureanga solo ka e whoki peia he repa ko e whonua. Ko tongani ko whonua whakawhalala, koe ke hane makakoloa, o koe ke hane koloa huatu ki tua pureanga e lahi. Whakawhalala e tokoni a ngai kautaha tokoni mei muri, ngai whonua muri, ngai hoa ngā ue. Whakawhalala ia teki mou tolu ka inga tonga unau whakapaia i muri, i e nau o mai paanga ki tongani, ai aku iloa koe ka remittances. Ko remittances pe ko whaki paanga mai e ka inga tonga i muri o whakawhau mai e koloa a kui ko in kind, pe ko e cash, pe ko e paanga. Na e account ia na i e ngai tau ko mari watu na e mei au ia ke PSC tia o laka ni manoa e paanga hu mai e whonua mo uia kakai, pe maa mi kakai tonga ko i muri. E taim lahi whuku o whahe aki i he whonuani o pehe,
Tata te fiti ke mala e politikani. Muta tano ko pe muri o te mo kau noa mahe mea tongani. Kai fu ke lava ta o fikau aki ko ia. E goe to tonu ka kai tonga muri ke na urea mai. Kono uhinga ko na ukau ngaton ki hono fua. Ai ngai kanonga tāmaki pe mo ngai whamore ki mo ui pe mo ekonomika koe whanua. Ka koe hange ko whea ui solo ke wawau taha no. O ku fuwhai ngata au pitoia ke koe mea whai ngofua e te lea. Te hanga o whai e mo e. Ka e whoki ka tō peo whakawhalala ki he iwi e pure anga. E koe ngai toko ni solo kuosi are a pau pe ngai whanua ngai hoa ngā ue. No whataha asleria ke mo ui. No whataha nusila ke ako. No whasia pani ke ngai whakalakalaka ngai community. Huma i unioni a Europe ke ngai whakalakalaka whakakeke. Ke pehe ngai ngawe lalahi pe ko infrastructure. Pe ko whatongia ia oe tuke anga e pangea mani pe mo pangea e sia. Pe mo kau taha toko ni ko he malu kure ang whataha taha. Ka koe tui koe whatongia e whaia ke tuki he matapā kotoa. He kai ke ama matapā kotoa ia e solo. Foi tuki he matapā ni manoa pe ama mahata. Pa koe tui koe whatongia to tonu ia ke whai. Kai mea ngāwe aki pe moe kakai e whanua. Kai pehe ki he kakai nga kou no foi mori. Te whok mai solo ke foi si pinga o kou tui lahi ki ai o to tonu ke atop pe ngāwe aki e wainga whiri wau taha no. Ai mo tolo kone a langa whanua ko a rei mātua. Ka kou tui e solo o kolo tonga no wha whakakau i ke ai hano whakarea hano whakamatala e ai mo tolo ko ia. Ka osi ngāwe whokia i rei mātuani. Ka kou ilo whakapapau pe na ke kau kia i pe mo ni ihi toko lahi. I ono whotu o platform ko ni. He kou tui ku tonu ke whakatotolo ma ke ai ke whakamatala i angeho no tupuanga. Ka kou tui koe mea e u tonu ke unu ki ai ai ngahi kolo e wahenga whiri wau taha no. Koneki whakalerei ai kai ngā tonga o ngahi kolo mo nau kai ngai muri. Koe fu i vilahi ia ke tu ta whaaki i he langa i he pure anga pa me ngai kau taha tokoni. Pe ai mala vai ke langa hake ai wahenga whiri e solo. Ai ko ki tari peki ai te umalama atu he taini. Koia. Peku kai whake ngā tape i he langa whanua koe ni a re mātua ulotonga whakahoko ma ngahi kolo koe kuna o sikamata hono whai POLOKALAMA koe ia. Tau sio peke he iwi lahi VILIAMI e kai ngā tonga i muri kai ki ngata i he talanoa koe na ke tāpaanga ka koe nai e ki mea nai whakahoko i tongana na ui koe kawa ai tolo. Koe. Sio ki ai ke fu iwi lahi koe o fu panga lahi whau na lava ke mawai pa neongo pe nai whewhe hono whakalere ka ku tau sio atu koe poi ni ke sio koe ke lava o mau koe fu iwi lahi ka kai ke whakahoko aki VILIAMI E solo, o kia ai mea ia ko whakatoka ngai he tainiu. Koe. Neo pe tō lalo koe i he ai tunga whapaanga i whanua i he ngau e COVID tāhiwa. Pe neo me tō aia koe tō lalo koe ai whanua e COVID tāhiwa. O ku holoki e tunga e tau paanga. Koe. Koe foi mafuri koe alu lewa tunga whawhetong paanga ia. O whai ngo fuange ke te motoro e muri ai ri paanga mai ki tongani. Ko whatatai. Ka pau whaamu hatu o tāme Amerika ke ne maha paanga e taha awhi wane tokon. Koe tola fotola he taimi koe taha ki he taha, matanga taai. Ko enia e te lapia o mai paanga whaange au tupu koe taha awhi tongani. Ai au ne o mai ai foi ata kona o ke talanoa ke i solo. No tonga koe kawa ai tolo ko stope ko vitia. O ku kei tāna ki pe e lau kiluia ke miliona i tongani. Koe POLOKALAMA langa whanua ko hoko koe he ahoni. Nai toki tātok situ at whoki. Me he teke akapulu koe ne tuna meni koe akapulu na e whakahako e wawauni. Aina ne hanga ko fofoai. Ai platform koe ne langa whanua koe arei mātua koe. Pe mi muri kake ne fofoai ka ne toi hanga o whakangingila o ilonga ne Asia. Koe taimi koe hoko e teke akapulu koe ne wawauni koe ni e taimi o COVID tahiwa. O ku kei hao pepa angai ai ki he whanua. Aia koe neonga u tō lalo e tautunga whaka ekonomika, ka aku o ku kaulere ia ka teki motoro mo mai paanga ke whonuan. Pe aku toko ni lahi ke ne ki whakapalanisi pe anga e nofo, o ki i ahoni i tongani katoa. He ka pana i ka ia e solo,
na e fu ilonga lahi ai tō lalo e whanua i tongani. Mon lahi apito. Viami ko baba tāo no foki i loa fokia i tonga. Pe mo baba una ko whire oko ia babau. He ko nau maonga mo ui foki ai ngō ue tau i loko toa pe. Ko e kawa, ko ngahi ngō ue, ko e kau whiwhine, ko wharehanga. Ka kone tuu ko tai ni mi ko e whaunga o mai fokia ngō ue o ku tauanga maheni aki ko e tō pete ngō ue ta aki pa te o mai he waka ki murini. Tu whahalo he whamiri pia. Tai me taha ku lawa o mau ka katoa te nau se ni tio tā whafoket pia. Tai me taha ku whiu kumi holo e ngahi a kakai a koe na e tuwha ki ai o si we si ai e nau ngau e. Ta tau pepe mo e kawa o kei o mwhafo i tui tui peo. Awe pe ki ka pau wahataha tonu murini ke ne whakatau holo. Pea pakapakau kai awe ka whare kalapu ke nau ngau e ake to tā te sirini. O te iai ha whahinga whakau kau e taha te tau te hiki hake me le volo ko ia ke te lava ke vave ange ai hono whakamāketi ai ongo mea lala he ua tau mo ui aki wawa tahau. O kone apito solo koe tala noa ke māketi, koe tala noa anga mahen pea, talu pea nei mua. Koe whatongia pe whokia ko o si wahe i ange i he wafka hako ngau e pure anga ki he potu ngau e ngowe mo tau tai me wā tātā. Ko nau whatongia ke nau whai whakamāke e ngāui ke ngowe. Nau kūme ngahi māketi, nau whai ngahi whakalakalaka ke ngowe. I e whi ngāui aki pe mo i potu ngāui whakatau aki pe. Potu ngāui e lei pāko ki nau tolu, nau hanga whai e ngahi whetu taki mo muri. Ki hono kumi ha māketi ke ngowe e te kai whonua. Te watola ki whakatātā na ngāui whakoe. Koe nā ku hoko hoko e minista whi whakatau aki ai whonua. I he tauna e tolu. Pe nā ku toi sea i he kosirio e kau minista whi whakatau aki koe e Pasifiki. Pe nā e POLOKALAMA ngā ue whi whakatau aki na e ui koe Pesa Plus. Ai mau ke ilo i pesolo no whataranga i he ngai media. Koe whi ngā ue aki anu usila mo Australia. Pe me ngai whonua e Pasifiki i hono area i o whi whakatau aki. Koe te wape e whatātā ko ni solo pata toki whoki mai ki e kawa. Koe wange ko ha tau wheturi ko ha pusu mo e kumahangi koe whakatapu. O tonga e nau whenga mai koe ke whae toko ni. Koe e ngai whangata mo ngai restriction mo ngai la una honga toto e whotu mai. Koe o siange aho ko si ipi ko ua pe ngai otomote Pasifiki o kawa tongani. Kawa e lao ki he klontini. Kawa e lao ki he klontini. Kawa e lao ke klontini me ngahi lao ke o kuesia e whakatawa ki sai. Koe whakataka ki he kāma so. Ai lo tama koe e ngā oa ki hoko koe sea ko sirio ka minista whakatawa ki Pasifiki. Nā maua atu ki praso ki Perisium. Ki hono area i tala noa koe na whikawa ki mo e kawa. Nai huu whuke kawa ki Europe pe nai ahu ke ngai kautaha whaito. Pe nai lahi ne hu ki ai, pe mahau ke manatu i pe ngai tau hi whango fulu tupu, nai hange hae alu koe e kawa ki ai. Ai nai taki he taimi koe he tau motua pe tau tōmini i mātuani ko toi moana takataka. Pe nai sea toi moana takataka e ko sirio kau tō kawa. Sai o wale pe ko whakangata mai pe mei Europe, o pe he koe kawa ai a unehanga ai a toi whakahoko o mau mea e mahaki kehe ia. Hange koe kansana tōku he ate. Pea e ko whatongia ko sea e ko sirio e awe na mau whaerewa e whenga ke whaha whakatotolo. Ke mahino be mo oni ka lava ke awa te whoket ko e kawa. Pea na iku whoki solo whae whakatotolo ko lau miliona e paanga nai. Nai whakamoreki kia i ngai whonua e Pasifiki. Ka koe malo mo si tu mai kau tātou koni. Pea au ke tunga ko e hopo. Ko me nā ku ilo i whe area aki koe na pea mo ngai whonua i Europe. Na iu ko IPA. Ai hingoa e whengawa koe ngai whonua Pasifiki mo Europeo. Ilo me ai. Taimi wa na awa e kawa. Whakatau he ngai whonua ia ngai kauta whau whaito o ia. Ai kawa lai whakaurea nau whau ake na toi stoka. I he whoi a kau ki tau e ua noa hoko. Pea koe uhinga na nau tāpu ni mai ai. Koe konga ngai uhinga pehe koe ha mahaki ai. He kuna overstoka e na toho no whau koe ai. E whaito e so. Kai kena i kuna whoke e hopo e koe a pia hawa mai marketi koe kawa.
o lotonga lahi pe e fai to o na o teu me ai ia tai ni mia kuna honga rema to hiki ai quality mo tuunga ko kwe kava ke lava ke toki huang ke market tatau i Europe o monu ia e toko si i pe i tonga o kawa e tangata koni ko manasi siua tangata ngowe ilo a koni me eua mo toko si i ke ka koe tu e ka hau koe whatongia e whanua ke nauhanga o ngawe i mamarie ai quality mo tuunga mo i whainga whaahinga o e kawa ke malava ke nea o ke tuunga koe e toi lava hua ke market koe e kai ngā tai e solo o kulotonga lere pe e u ngawe ia ki ono o atu o e kawa ke ngai tapa ke hege o maamani ke nau whai hano whakatotoloi ave ke nau ngahi lepu ke nau sio pe ko hanga hawhainga product pe ko hakoloa e ngahi me ai koe whakatatana e ave sempolo ki China e ko nau whakatate nau lava o ngahi ai nu tolo pe ko konga ngahi ingredients pe ko ngahi me ke ngahi ke nu tolo kawa e kawa ko sia ina ke solo ko i whakatata nau toko te au tahafe ni mangea miliona nai na to lai. Koi. Ka ba e kai nu tolo pe ha fo to tolo no miliona ai e fainga nu tolo ko ni. Te tau to ka ba e to ke tau mama he to mi ba ka to ka ba mo. Ka to ka ba mo ngai fe tu tau no foi. La supply ki na to. Ka ke ko ngai fa to tolo ya ko ko at pe ia. Pe ko tu ba e mo tuani ka malava ke ava mai ngai matapa ko ya. Ko tau sai au pito e ka to ka vai na fui va ta no ko gi ngo pe ne na solo na ku si lo ki ai i weekend a ho ani afi na ku si no fa o container kava pe a meire i matu ani ke ave ki no si monla o si peki ko kilo no to e solo ko miliona ia solo e e ku si o ka ku malama he ive tangata ngo e vai na fui va ta no te tau no fumuri te tau ngau e whapureanga e ka ki tau lato ma e taha miliona he ta la vai he ngau e kawa ba tau siwa ke iwi koe o e kawa e fonuani ka pau pehe lolotonga ene ki ngā vai e marketi wanoa ka to e awa mai ka koutu koe whatongia ia e ka whafunga wharearea koe whatongia ia o ka kai unau pore ki ai ke nau to e whaiha ngau e ta whakatotolo teke ke pureanga tuki e ngai matapa o te palau mesi e ava o vale pe alfa ta mo lotu solo na fai o ata foi tuki wava mai pe ne toki le mo la ya pito pe ku bag mo ne ho fatala no ai briam ke vakai hifo ke tangoto sio no fa heka go container he ka tangata e container ka va ko no ne kiti be mo lupe le sala ko use fo ke no fa heka ko fa ka ko ke container pe ko kava tau potu pe me kai ka alu pe tai mi mono fora heka ko pe mani te se kava la hi faka uria ni fu container go ni o mai ki muri ka malava le rei pe o fai nga business go hange ko tala noa pe mi va volta ha no ka ke fo ki mi ko me ene o ku fai ke faka ko mari ia he fatala noa ke te ko i ngai tala noa ko ni ku ta hoko mai ko ni he tala noa ko ni i ho hanga o whakamavahe ai ngahi mea koe whatongia pure anga pe mo ngahi mea koe whatongia whakafofonga tene malava e koe whaketai me taha whaalahi e tau palomes ke kakai e ngahi mea lahi ka kuta os ilo pe tau toria o ku o vai he tau iwi malava koe hoko koe whakafofonga ka ko inga ku ke hanga foko o vahe ka pai whatonga i whakalele ka inga whanongo ai tariko ko o mai o ke hanga whapapau i pa ke hanga vahe i whakalele ko whatongia e pure anga ko whatongia e whakafofonga a ko ne hare ba o mai ke te au whakaukau ko ni ya neongo ko whatongia e pure anga pa mo on pe ko whatongia e pure anga ko konga malo hita hai ko na utolu whai ke tuku hau ka ko pure anga foko ko whau aki ai ka whakafofonga ko ni o amana ke tau whiri novema a tahavalu he ko inga he kai ke malava he tau tu lolotonga ke whau e pure anga ia pe whau aki ko pau ke whau aki ai ka whakafofonga ko ni i novema a tahavalu pa kona uhinga ia o ku hau ai ke whakaukau ai whakaukau ko ia ko whiri whakapoto ko inga kai malava ke hu ke pure anga haka kai o kunau ilo le rei ke ngai whakamatala ko ni o hange ko whakamatala ke o mai William ko inga kai lava ke teke whakaukau he re volo ko ia he ko re volo ia e malava
ke hoko ai. Papa ua tānaki mai ta whaakuia e Viliami. Io ko tui tatau mo ko solo. Ko whiri whare area, e te kau koe Kanititeiti, o koe kai koe hūpe ki whare area. Kui. Ka koe hū ki ai e solo, o ko pau ki te whakapapau, ko te hū atu, pe e toka i kita, pe e tari kita, ke whiri kita, ki te kau ke pureanga. E koe kau koe ke pureanga hange, koe peni mo ni ko ke o mai, ai o whau agi, e kai hū atu ki whare area. Ko te hū ko kau ke pureanga, kono toi whakaivia ngia i kita. Ke te iloto he pureanga, ai koe waa whakahoko ngā ue ia, pe lawa ke tawhi atua hanga hili rei, ke to wahenga whiri. Ste pure wano tonu solo. Kai kata e te hu ke pureanga, ka toi pehe mai u te whainga mare, pe te lava pare mia solo. Te lava me whatongia koe. Ko au, me he pore taki koe no kou whai ke wahenga whiri wau tahono, pa kai ko talai hanga mai eni solo, ka koe aho fugen ke tau tu o tak tafka ari ene ki koloa. Ka wau te hu ke pureanga ke whare area pa tala mai te ke hoko o minista ko tui o ko osima teu ke la vai so ke whakahau whatongia koe. Pea ka whai ua ha taimi kwa ke ilo hata. Tala mai e te ke whainga mare e te ke pare mia solo o ko osima teu ke ufua e whatongia koe. O hange koe whehu i koe na ke o mai, ko te kau koe ki ai, koe ngahi lere ia e tawhi mai, ke wahenga whiri te ia. Ia koe tau rea tonga, koe umpo uri ka e ho ota. Te ia i pe, pia mo ki i whakalahilahi atu i hema mata. Ko tau kei tangata ko pea i he whonua ko toa pe solo. Pia tau ilo pe tau tolu ia koe ki whonua si a tongani. Koe. Viliami ko whehu i ko ni ko dea ko whehu ni ko ke whi mao ko ke o atu. O ka whehu ia ko kōwhika ko unga, ko ke os minista i he takumamata. Ko ke osi minista he polisi, ko ke os minista he whakatau aki. Ko ni tu ko he tai nimi o ku malawa le rei au pito ia ke minista he potunga e ako, pe aku te malawa le rei ke minista he potunga e lao. I hanga koe ku wakai pe me tu. Ka ko hinga pe atu ko ko whehu ni ko ke fie mau, ko hinga o ku ia i ha potunga au he ngai potunga au ko ni o ku ke fie mau pe ko e potunga au ko ia pe ko ke tokan ko pe ko fe potunga au pe ko pe ke tokan ko ke minista o ku ke tamu pe ko ke hu ki fare area pa ma o fa nga mari ke minista pe ko kolo ai ki baba tahan O te solo ko whakaukau koe aku, ka pau te uhu ki loto. E toi lahenga tokoni ke vahenga whiri ku fie mau e ke ukau ke pureanga. Fie mau e ke ukau ke pureanga ke hoko ko a minista. Pe tatau e pe koe haha whainga. Ha whainga ta whaaki. Ka oku malava ke whingau e ke loto ke tokoni ki kakai whonua. O si mahino pea ka kita e ngai ta whaaki koe te lava tokoni ai. Ki whonua ke to vahenga whiri o si mahina ke toko taha kotoa. Ka koutui e koe ki hangi koe tari o wheui. Ko loto ke ukau ke pureanga. Ke malama ke mau haiwi lahi anga te whakaiwi au ke tokoni ke vahenga whiri. Koe. E kone tu ko ni e Viliami ko ai foke ai kakai i he whonua tu ke hanga. Koe ni ihi pe koe ni tu ke hanga to utupu. Koe kau tolo reke reka. Koe taha ni hakakai preperengesti ni i whonua he kunau me hanga e penau tolu koe to utupu. Koe si se tango whanga kui ni ma kau tangata e kau whine eiki. Kona wau ke tuunga ko ia i he whonua pa ko ilo pe i he tuunga tai nimi ko e nau whanki i wahe o ku whuaki ange ma ki nau tolu ke nau mau i he mahina i he whahinga tau te nau wau ki ai. Ka ha ho wakai ke teki nau tolu ke tuunga ku nau iai o ke behe o ku whaofa pe tuunga kone ku nau iai ku malawa le rei pe pure anga ki iwi ko ni ke wanga teki nau tolu e whanki se ni te ku nau mau pe ku te ai ha whainga panga palani ke toe liliu pe whakalahi pe whakasisi. E solo koe whehu i kona ke wahe ka kau vai. Nā ku kaunga tonu hono whau e POLOKALAMA koe ia. Pea no mo hono whotutu e lao koe ia ke whakahu me pureanga me kabineti aha koe ia. Pea nā ngai whakataha ke ai mo te minista paanga aha koe ia ko te sia te aha kolo. Hono whotutu e skimi kona ke wahe koe kau vai. Koe tau whakamu e a tau turia solo tau tatau ko tohe koe e tau whangakui. Pea ko ki nau tolu na nau tā mai whihi,
pena nau ngau e fonuani pe ko tai ko nau sita ko to fe mau ke nau vai ha ka skimi ko fai muri nau retirement vai pension mo ha fu ka ko fe malama to ngania ke to fakalahi ane ngai benefit ko ko nga tu nga fakapanga fonua ko ku tui solo to tom ke fakalahi he ka ke nau to ko lahi fakalahi ka tauhanga tu e ngai fakamore o ka ke fie ma o e fonua kai malama ke fakai via pe to fakalahi haseniti ke ni hanga tokonia e tau kau vai e solo mata e ku takai holo ki he ngai wa ki ngai api he vai nga fili va tano pa ko ko me afo o ka solo ai tuki ko ngai mata pa talo tuki me wa fe ngo fu o tuki wa mai pa hu kiloto e fale area pe hu kito pe tuki hoko mai ko ke fa mai ka ko poini solo ko o silo le api ko toi o wa tahano ai fe tu ai fu aka a puaka mala e soka i takai ko he u api pe wa ton ke api ko no foi ka vai so ko me fa lo mai e solo ai si tu nga ko e na no fo o ku i tu nga ko no toka nga kina do o fu fie ma u ya ke fatto con makeke e pure ana o tau mai no pe solo tu nga ko ngai api mo ngai family ko na priority mo me mo kana do o we kai ke tau ka to wa ngai api na usi vila ya ngai family o na we si ko ho no ba tanga tau fie ma u ya ke ai to nga makeke te kina do tau hina to ha fe tu ma ya to nga makeke ki no foanga una ui ai whanga ki pāfu, mahange koe whakatapu, whanki ureila ai mea ke kaka ai ke o nau whare. Ko tuunga whaka au whai a solo hui ai kautau tau reke reka i he wahenga wa mau tāna. Pea koe uhinga koe e ku whakakau na ukau hono kamata i skim koe ke wahe kau vai. Pea kou toi tui au ia pea o koe ngau e lahi ia ke toi whai hano tokanga e kina make. O toton ke tu ngai whakamore ukai ke necessary ia pe ukai ke fufi ma uia. Kai malama ke tau toka ngai kina ka vai mahino ko solo ko ha mi i matuani. Ai fai met POLOKALAMA ko si o loto mai pe ko ke me ko uhinga tu ki ai. He na tau tu whakata ke pehen. O alo e priority ia ngai whakahoko ko e simitangau e toko lahi ki mua kai siri e kina ka vai pa ko fie lahi o ake ka venga ko ni he ko tu fie mau e toka mama he ki ai fie mau e patseti ki ai pure anga ke whakalahi te whae tala noa me ngai hoa ngā ue tau whee ko pure anga Australia na ngai me putu ngai mo ui ke ki ia whei hakonga e nau toka ngai kina kau tau reke reka koe whunua mantu ko muria koe ai hai u whare vai au awe ki nau tau ki ai ko tongani wawau tahano ikai kai kia whitu ke awe ki nau tau ki ai si whakaau whawai ngai family e si no foanga unau iai na ko tui tai vei wa solo pau ke fie mau ha toka ma wa he mai ka vai i he tu nga go ia he a ho ni vai na fili wa ta no so ko taha foki ngahi whakau ku tau wakai te foki e VILIAMI ke ngahi taimi lahi tau sio ke taimi ku nau katoa ngai nau fie he taimi ku mao e nau ki wa he tau sio loto atu ke nau fie ko ia mo nau foki ko nau ngahi api mo nau whanki wa he ku tau sa tu ko mea whakafia whata tau mai ke ngai whanua he kai ke futa tau ia mo ngai whanua muri ko ngai ko tau i whapaanga ka ku mahino au pito pe malo pito o whatala noa mai i he tawhaaki ko ia ko taha ia o tawhaaki mahu inga i he society tau tau reke reka pe ko tu o ku nau whanonga pe ki ai ko ngahi mea ia whia mau ke whai hano tokonia he tawhaaki ko ni i he whakau foke e taha e VILIAMI o ku e taha ku ne whai mai ki whehu i ko ni pe ko loto pe ke o atu ki te koe ko ngā ke whai whakau ke na whaha mai foke ta tala noa ne nai o ku ke whia mau ko tau mua ke huki whare area pe ko ilo dewe e whiri koe wawau taha anu ke huki whare area ko ngā pe ka pau te ke huki whare area o ku ke whia mau ke kau he pure anga ko konga ia o ku whai me whehu i ko eke mai ko ngā ka paurewa te ke hu ko ia pe ku ke whia mau ke kau i he pure anga aia te ke lava pe o ngā o mga whainga taha pe whare area pe ku i he peki pe ko pure anga tau ataina pe ko pure anga patoa
te ke malava po ngā au mo whainga taha pe ai I tuunga ko ia. Solo o kai he whihui o ia hono ngahi whakamatala solo. Ai whia mau ke whakamalala. Ko poini ko laki pe solo ko whia lawe ki ai ko stala mai hanga ton pe whukia ko ni stutone whonua ko whare peta. Ai aku I kem rolo I herea whakapilitania. Pea koe ke whia mau ke whakapati. He whiri rewa kakai ke nau hoko koe waa whakahoko ngā aue. Pea koe toe ngā rewa ke nau hoko o hange ha whahai whakaanga. Tutoni hina mo uri mai ko ni stutone. O kui kai ke whakapati. Pena kai ke tisaini whakapati a ho tau wharearea. Kono wape soro ko kai tau lava ta ofi. Ko si whakatu ofo e ngai kulupu. Atabe e lao ke nau resisita. I lao kona ko no resisita o ngai society. Pe ngai kulupu tai whakapureanga. Pe nau sile sita. Pe neo o totonu ke oua e ka ko pati whakapolitikare I lau maria ko e ko ni stutone. Ka ku nau ui pe nau tolu ki nau tolu ko pati. Ufu malo hi solo ai ngo kulupu ia ko ni ai ko patoa pe ko peketa ai na fa mamafa ko fa mamafa ko e patoa o ku te ai frarea pere mahino o na ke fe ma o pekete ke liri fa politicare to gua o ku na tui o fe ma o ke te fai liri ia ko ka tokia usia te mokalati ka tokia usia ai vision ko foi rea vision ko ke mahino ka ko na ko ki ha. Pau kai ke utuia hame ke firma ke to liriu. He ko liriu na o sitari ka to ai fonua pa na o spai ai. Ai area mo kina to mo kakai consultation mo kakai fonua. Ko ta fa ba ta na no fu pe na fa mama fa ke fai nga we I liriu he ahon. Ko point ko ha o me ai. O kulai longoa ai fonua ko fa kupu ko ni so. Ai longoa ai fa area. Ko fa ko takita teke ta fa ko ene interest teke ta fa ke ene ko ene interest kairi aki e fa tongia to tonu na nga o kia na filia ki na do ko e fa fo nga fare area e solo ko tu ko ke takanga e tau poete ulama nga o mo ki na do I ka veinga ko ele rei fa luku fu ke fonua e takanga e FOHE e mau FOHE ke mau tu fa ta o nga o e fonua ka kai ko teke ha interest fa ta ta pati te ko tawanga ta fa sivire ta mai franga pe ko stutone o kai ke whakapati ai whaunga ai whonua. Ai au malawa ke ko mea ko whamama whau I solo ke fusi mai a ngai tawhaki ki a whai ngai ngā poini e lava hangau I whakata. O kutai malawa solo I hanga ai natula ko e tangata pa me natula o hawhai ngā whahai. He ku whau a fuki tau tolu ia ai kakai mo e nau ngai interest mo nau ngai tau mua ke ilo lelei pe ko solo I ngahi tokateri ni ko o ako o ke ngahi interest e tau mu am whakauka to ta ko to ka malama ke nau manere ki a poini e lava ke nau whakataha te ulape nga au e mo hakakai te nau ngau e ka whainga to e nau ngahi asinita whakakulupu whakafu itui ka ngau e whakataha ke muyaki ai finangalo itui ai fima uiviri ka kai fonua ai me ago malama e tongani katoa e solo ke le rei whakaluku fonua. Koi. Moni apito o ku nganga lau kai mea VILIAMI ku mari apito ai whamatala ke whai ko ngā mahino pe le soni foki ko ngā he ku ke hanga whakahato tonu ko ha mea ki he interest e fonua o ke whia mau ke tākanga e tau FOHE kai ko ha interest pe ha iha kulupu pe ka whainga tui whakafo tui ai ko ke whamatala mai ki ai ka neongo ia VILIAMI ko ngā ko ta taimi o se ta taimi I he tainimi te wak pe whainga maria ke whama opo mai o ku kei te lahi penga I ka venga ku te ke ta tala noa ki he te mokalati ko ngā ke kau ko he toko tahu ke ilo lahi ki he te mokalati ko ngahi system ko ngau e ke tainimi he whiri whakavahe pe mo whiri whakaluku fua ko ngahi lao ko I wharearea whaulao me patseti hange ko ngahi lao ku kai ke na wholofola e nea whio ku ngahi lao kai ke mapuni lere hono ngau aki ngai au ngai e ta whakoia ke whamalala me te koe ka ke he kai ke tate hoko kei te toki wakai he wikahau ka te iai hau whai maari ai te tate hoko atu ki he I he taim te tau pe ki he ngahi ka venga ko ia ka ki whama apo mai pe
ko ngā koe tataimi ka tatoki hoko atu hui ka au. Solo ko o mahalo o ku tu hoko at pe foke POLOKALAMA ai ke kai ko ku fama po pe aku solo ko famalo at ke te ko he ma fa ngari ke fai se vai aki i talanoa ko ni he paenga ko ni pe o ko tu fa papa wa ma inga ko e talanoa ke famala ala ke kakai e ngai mea o ku mo ni mototon pe ako ko re fa more at pe ki a di ka nga fa no mo ho ki fonua na ai hangahi rea mai pa ke ho tatau pe mo fa kau mo tui o ku ko le rei ta pena e mo tua e tu ma kau tau tai na pe aku to ta o kai ke pe ke hanga fa fo nga e tu ko me ai ke mo tui mo ka ko ku ko fa mo pore ka pa ha le mai pa ke ho mo fa kau ka ko anga e ko fa matala pe mo mahino aku matunga e tau ke i taulahi e ngau i he pureanga na ngau he office parendia o mo ngai pu ngau he pureanga pa na to ngau he farearea ko CEO pu kala ke pure farearea pe na pu hoko ko fa fonga farearea pe ko lolo tongani o ngau re ba he pure hono tolu ko fa mau ngai o ko hoko ko fa fonga lao pa ko to ngau ko to kon palestine e society ka loya ko atonga ai ko fa matala ko fai o ko makatu nga pe tau ke ki tau ke ngai ta una ko ngawe ka ko no whakatoa ko whamalo atu te ko sol pe ke kai nga whanongo ko toa pa guate o whalahi ma ke vai nga whiri wau tau no ki he me ngai kolo ko toa me he tua koloa o mai ki he whalalo toa ki horewa tua ni kiwari pare whau me kai nga afu me kai nga ki kolo whai nga ke lau kai nga tui ki holonga kai nga waha i ki he lolo pāma ki kai nga tukulalo ki aki o mo la fo ka pe ki ho mo fareo no ki ho ma ka nga lo hea o funga mangia vai pe ki ka nga fareo si ki feretoa ka nga habe aturi ki mataika funga tu fere na mo ka nga fotu ki he halamanga no vai o fala ka tinga mo tol pe ki hoko ta pe ai POLOKALAMA ko ni o ka pai tu mai he vi poni ha fa nga mari ka ko ke se fa manato pe hen ki ka nga vai nga fili va ta ha no una ufapaia i tonga eiki o lere POLOKALAMA i po tu apule lulu o weekend ai ko po wa fitu ia fo ha ko e ku POLOKALAMA i he mo kai nga fili va taun i tonga tapu i fo ha ko pe ki fas mo afi ki o ko api no fo anga fo tu ai mo tuani ai ku no ko ui pe ko se o le pa i fo ha ko ke POLOKALAMA kamata he taimi ono fa afi i ko to ki mo to kai nga va taun i tonga tapu pe mo me ankia ki fo la fala ka tau fe vai aki ki ha mea ala rei mai vai na free o tau mate aki mo tau ofai para toa solo vai tala monu at ke ti mo tol ko to ka fanongo pe ke te ko solo o fatawan ke mo ma o hanga ngawe o ka vai o tua te aula fo o fala hiat le vere mala malo pito to ke ta VILIAMI waske LATU fa malo atu e fa mari ko ni gulava ke fai ai takanga e tau FOHE pe ko lo bete te hoko tu pe time ta tau pe tu site wi ka au time tolu e fiaf e fa hoko ai ta POLOKALAMA hono tolu tal tala no ko ni ta fa hoko pe mo kai nga ko ni fa malo la he tu ki he kai nga fa nongo lava ke mo ke mui he ta POLOKALAMA mo se ta POLOKALAMA fa fia pito lava ke ta ka fa ta ha pe hange pe ko na e watu de moske ko pa wa hanga hi rea pa mo tala no ko ma fa hoko kai se unga pe aku ma fa more atu kata ma vai ai VILIAMI ta toki filonga ke time ta tau pe o e wiki ka hau pe me tala monu atu i he campaign yu fa hoko malo pito ko kainga ko mo me mai ki he tau POLOKALAMA ko ia pe mo e fa fonga Kanititeiti figa ulaki wa ta hauno to ke ta VILIAMI waske LATU fa malo la hiatu ko mo me mai ke POLOKALAMA fa malo la hiatu ki he ka sponsor ko ia na e mo togoni ki he tau POLOKALAMA pe fa fe ke mo tolu ki he wiki ka hau i he time ta tau pe tu site wiki ka hau time tolu e fiafi e fa hoko atu ai te POLOKALAMA hono tolu Saya te amo, bila kita
Ai tanaia asie te fietana o kausupea unue marika Sirtaka ae matani te ane whana I Amerika o lau taurana Ai tanaia ai tue te amo e nama Iki honua te amo hiki pune Ai mana e akalama o panua e kutena e kuololo tatoa Amerika Oh,